ngicela sivule incwadi yaLuka sahluko 7. KuLuka 7 ngicela mawubuka la ngenhla sithini isihloko sala ngenhla lesingenhla Jesu uphilisa sisebenzi sendvuna yemaRoma. Yes, Jesu uphilisa sisebenzi senduna yemaRoma. Lelesingedudlwana kwalapho ke Jesu uvusa indvodzana yemfelokati. Jesu uvusa indvodzana yemfelokati. So mawubuka kulandzelana kwale tindzaba kwekucala uphilisa sisebenzi. Kwesibili uvusa lofile. Lo bekagula lona ufile. Bese ungacabanga ke ukuthi lesahluko kumele kulandzelane tento temandla taJesu. But kulo verse 18 sekuthiwa tithunywa letiphuma kuJohane umbhaphatisi. Kahle uma ngabe bekungathiwa silandzela kwendeka noma la besingamgadza khona Jesu besingathi sesigadzile ukuthi engabe yini la tayenda kuJohane, ngoba phela sesivile ukuthi logula kuyamvusa, sabona ukuthi lovile uyamvusa, logulako uyamphilisa. Engabe loboshiwe ke angenacala angendi lutho lolubi, khona ke yini lesingayigatsa noma kanjani ligama lesingalicabanga ukuthi hayi Jesu wake wakhulula Petru ejele, kusho ukuthi mangabe umuntu aboshiwe angenacala umntwana kaNkulunkulu vele deliverance is yours, inkululeko ingeyakho. But unfortunately esikhundleni sethi kulandzele kahle kanjalo ngazothi akusafanani. Kusho ukuthi kungenteka ube selayinini lebantu labaya ukwemukela kudla, but uthi mawufika wena kuthiwe kudla sekuphelile. Niyangiva bazalwane? Kungenteka leta tikhathi kusede emakhumbi ibhasi seyinyama abili, kungenteka uthi uyogibela wena ukhanze ibhasi seyigcwele uvaleleke ngaphandle. Kunemuntu eBhayibhelini lesitshelwa ngaye ukuthi ekuguleni kwakhe iminyaka bekathi njalo makathi ufuna kungena echibini bese wengcelelwa ngilabanye. Uma kufika mina umshumayeli bengingafika ngimtshele ukuthi you are next on the line, kusasa kutabe nguwe lo tawuphuma namandini. Kepha lo wekunene uthi sengetamile njalo mangena kule minyaka lengiyihlede solongida la, ngiyababona bathola tindvu embi kwami, mina ngikutholi kwami. Sithola Johane ke umbhaphatisi, bafunzi bakhe bayeta beta nembiko kulo verse number 17. Uthini lo verse 17? Lendzaba ngaJesu yanza neliJudiya lonke kanye netigodzi letatakhelene nalo. Kwanza indzaba yekuthi uvuse nangilofile indvodzakati yemfelokati. Ngubani longeka gadze ukuthi hayi lemini iyeza nakimi. Mangabe Jesu ende kahle kulabanye nakimi tindvo letinhle tiyeta. Kepha livi lenkosi lisitshela lenye indzaba ukuthi Johane sewuyababita. Thank you Jesus. Uyababita Johane ubathumela kule nkosi lephilise umuntu lobekagula. Ubathumela kule nkosi levuse umuntu lofile. Uyabathumela Johane uthi kubo
hambani niyewubuda ngeverse 19 hambani niyewubuda kuthi unguye yini lofanele kufika noma kusafanele silinzele lomunye unguye yini. Singakachubeki ngekusitwa nguNkulunkulu evikini lelitako ngekusonzela ekubukeni letiphiwo nasekusebenteni kwethu njengelibandla laNkulunkulu, ngicela kuphoza ngithathe isihloko lesifishane lamhla semlayeto lothi unguye yini Mesiya. Lo Jesu lomkhondako unguye yini Mesiya. Lo Mesiya ngulogcotshiwe, usho logcotshiwe kuthi akhulule, anointed to deliver. EmaJuda abenetikhatsi letinengi tekugcilatwa, to living under sovereign powers of the time. Bahlala ngaphasi kwemaRoma, ngaphasi kwemaGibhitha, bahlala ngaphasi kwebaseBhabhiloni, bahlala ngaphasi kwembuso wemaPheresiya, bahlala ngaphasi kwembuso wemaGreki, bahlala ngaphasi kwembuso wemaRoma. Abe naleyo cycle yekuphila ngaphasi kwebugcila, baviswe ebuhlungu bantfu. Nyalo Jesu ufika banelithemba ngoba sonke isikhathi mabaya bathunjwa bekuba khona lobasitako avuse uNkulunkulu lotawuba khulula esandleni saleso sive lesibagcilatako. Nyalo Johane usesikhatsini lababheke Mesiya khona, naye uze uyamemetela uthi ulungisa indlela yakhe. Lona lotako ngazuthi Johane uthi mine sengimemetela lo wekugcina lotako lo ngumesiya lesethenjiswe yena uNkulunkulu ukuthi utawusikhulula esandleni sebagcilati bethu. Johane kuleso sikhathi lo mbuso la seva andawona athula Jesu sewusuke ukhuluma liqiniso kuHerodi kuthi lento lo yendile Nkosi Herodi iwrong. Watshela lenkosi kuthi lokho lokwendile ku-wrong, kani ngekusho njalo ngekutama kucondzisa tinto Johane sewutawuboshwa. Makaboshwa Johane umemetele ngaJesu ukuthi kuda Mesiya, the anointed one to deliver. Sewuthumela ligama ke kuye kuze hey anahambe niyohlola in case akade ukuthi nyalo senguphi mina isimo lengikuso, ngoba phela moya waNkulunkulu wangikhombisa mangimbhabhatisa kuthi nguye lo Mesiya lo. Futhi lo muntu ngamuva kahle kahle make wangitshela make wami Elizabeth ukuthi kwathi makubingelelana bona naMaria mine bathi ngagcuma eswini. Yatibona leti ndzaba leti, nguye lo muntu lo. Hambani ngitshelele yena ukuthi lebe ngimlinzile angimesiya angumkhululi, mine sengiboshiwe, sengidzinga the anointed one to deliver me out of bondage by the Romans. Mababuya nemlayeto mawufunza kulendzaba awukhanzi Jesu amphendvula,
akasho ukuthi yes I'm the deliverer, akasho ukuthi yes lamhla uyaphuma ejele noma kanjani, lamuhla lemancane Dagoni uyaphuma ejele. Kepha Jesu esikhundleni ukuthi amphendule direct, uattend abantu labangakambuti ukuthi ungubani, uphilisa abantu labagulako. Mawufunze amavesi lalandzelako 21, thank you. Ngaso leso sikhathi Jesu waphilisa labanyenti. Johane usejele, ngaleso sikhathi Johane asha aboshiwe. Jesu unaka labanye bantu ngazuthi akamnaki yena. The Messiah, the anointed Son of the living God, akamnaki nangumuntu lo ngazuthi ucela impendulo nyalo, uba busy ngalabanye. Lo mbuto wa Johane ngazuthi awusi spiritual uma singawuchaza kanjalo. Kulethi khathi tethu ungaze uthi hayi Johane ngazuthi beka ngasindotha yakamoya. Ukabuta njani? Why would you doubt? Kanti moya sewembulile, ungabata njani? Ngicela kunitshela ke bazalwane ukuthi kuze uphile kulomhlaba nasekukholweni, uchubeke ukholwe, ungatendi ubukeke uspiritual. Niyeva bazalwane, uspiritual without you trying to show us that you are spiritual. Niyangiva bazalwane? Ngoba udelwe ngokwaphezulu, udelwe ngokwaphezulu. Masihlabela sithumisa inkosi njengaloko umfundisi Mabunza sithulele inkosi yethu leNjesu. Masihlabela sidumisa inkosi, sisuke singahlabeleli Richard ukuthi atoshumayela kahle. Angidzingi kutshotshotelwa ngize ngibe kulesinye isimo kuze ngitothola umlayeto, because sisuke sihlabela sidumisa inkosi yethu. Futhi it's just an honor, we are honoring him. Sisuke singamtshotshoteli Jesu ukuthi ya uma Jesu angaba semoyeni, hayi utawukwenta into utawusapha ke emabhodwa asathani. Angidzingi kuba kulesinye isimo mangishumayela. Why? Because akusi about me, it's about the Lord who wants to speak to you. Awucabange na imbongolo leyakhuluma ngalinye ilanga kubhalami. Kubonga ihlabelela uthi nje lembongolo izinto basemoyeni. Imbongolo yavele yabhavumula nje, kungakhali organ, ngoba bekungasiyo, bekuNkulunkulu lo wavula umlomo wakhe. Umthandazo ungawenda usekhumbini, kungakhali ngisho yinye ingoma ye-worship, because ungumntwana wakamoya, utelwe ngokwaphezulu. Don't try to pretend. Ungasho ukuthi mina mangithandaza ngithandaza kahle ngigucile, uthi awuguca apha ekhumbini. Ngoba lethi thandazani ngesikhathi tonke. Uyawuthandaza nini mawuhlaselwa sigebengu? Nazi isigebengu besita ngemukhwa kuwe. Uthi awume kahle. Mina angithathi into ongakaguci kuqala. Uyawuvuka nemukhwa zowumeme emhlanje. Don't try to be spiritual, because you are born by the Spirit, therefore you are spiritual. Ngoba utelwe. Oh hallelujah, thank you Jesus. Utelwe ngokwaphezulu ungetulu. Ngoba utelwe ngokwaphezulu. Asibuyele kuJohane. Johane kuba ngathi inkosi ayimnaki. What do you do mangabe njenga Johane ubona inkosi inaka labanye ngazuthi wena ayikunaki? Wenda njani? Wenda njani mangabe uva labanye bafakaza athi ha mina uNkulunkulu ungihambele?
mina bengide umsebenzi uNkulunkulu wangihlolela mina ibusiness beyivaliwe uNkulunkulu wangihlolela mina abantu abambe bafeyila uNkulunkulu wangihlolela bonke baphasa ke ba first class with merit mina bengizama euniversity emathuba angavuleki wenda njani mangabe wena uzothandaze 5 years ngakuwe ngazuthi lo uNkulunkulu akanaki what do you do lo munye athi uNkulunkulu ngibuthela umshado wami bewuhlephuka utsabuke ekhathi kepha uNkulunkulu wangibuthela ube wakho ubona ukuthi uyathi umshado wami uyahlephuka in pieces what do you do ungiJohane usejele nako lokubili lokuthathu lengicela ukusho kuwe njengekusho kwemlayeto welive le praise the name of the Lord amen thank you Jesus ake ngicale ngala kuthi khulu sahluko 6 kuthi khulu sahluko 6 kunenzaba lemangalisako lapho verse 13 uthi Gideon waphendula wathi kodwa mnumzane nangabe simakathi anathi konke lokhu kwendekelani kithi what questions do you have about Jesus nguyiphi imibuto lonayo ngaJesu kuthi Nkosi mangabe ungilolo gcotshiwe lokhulu labantu pho kwendekelani kimi lokho yini mine ngingabe ngilobonakala akhululekile eva bumnanzi bensinziso ngoba phela wena ungumsinzisi wena ungumlamleli yini mina kungathi angilamleleki kanti wena ungumlamleli Gideon uyabuta ukuthi hayi khona ngeke bese utanemlayeto ukuthi mina ngidawukhulula sive saka Israel ebugcilini yini Nkosi sigcilatwe ngemamidiyani kanti wena uthi uNkulunkulu onemandla onke why am I a slave nebakithi kanti wena uthi sisive sakho lotikhethele sona yini sibe sehlazweni kanje lempendulo iyethusa kakhulu lempendulo ngoba uyabuta imangaliso uyabuta lokwana lokwa nayi lempendulo ku verse 14 simakathi wagocukela kuye wakhuluma kuye wathi hamba ngalawo mandla lonawo I really don't understand and thank God longasebenzi ngekuunderstanda kwami understand imbamba ukuthi yini Gideon uyamngabada uNkulunkulu unembuto ngaNkulunkulu but uNkulunkulu uthi kulo muntu longabadako uthi hamba chawelele nemandla at his lowest point akazile akathandaze akeve mandla ehlenyuka la kuye amgijime mandla uNkulunkulu he absolutely has no power no faith but uNkulunkulu uthi Gideon ulichawelele nemandla hamba ngalamandla lonawo hamba ngalamandla lonawo Gideon unembuto njengawe nami la khona uhambe utibuta khona ukuthi Nkosi Mose ngithandazile ngacela lokhu ngacela lokhu God always has an answer for you and akabuki akathathisi la kulesimo sakho akeva akabuthi ukuthi how do you feel my son how do you feel uthi when I feel so weak athi Nkosi yami I will strengthen you no uthi uNkulunkulu you feel weak uthi now nyalo sikhathi lesikahle utokwenda konke lele ngifuna ukuthi ukwende at your lowest and weakest point ngesikhathi uthi usehluleki utenyanya
ngesikhathi uva ungacela uNkulunkulu ukuthi Nkosi bekungaba njani uthume lomunye, bekungaba njani ukhulume kulomunye. Moses kwafika lokho. Uthi Moses, Nkosi uyathi angikwathi ukukhuluma, nginemalimi, angiselolibeka. Wathi uNkulunkulu, very good, you are my first choice. Ngikhetha wena Mbamba. Singahlala sibe simbalisela uNkulunkulu, Nkosi umfati wami mzukwana Nkosi ayawukuva wena umfati wami, utawubona kutawusuka emaphepha eludzakeni. Mzukwana Nkosi bantwana bami bangilalela, mzukwana indvodza yami mangithi ayishaya attention, ishaya attention. Hayi Nkosi kuyasuka uyawubona timanga ndakwendela tinto letinkulu. uNkulunkulu uthi right now ngesikhathi uva kwangazo isitindo atihlangani, uthi uNkulunkulu, this is the right time for you to rise up. Ngaleso sikhathi. Why? Because uNkulunkulu akafuni wethembele etintweni takakho letikahle, ufuna wethembele kuye ngayo yonke inhliziyo yakho. Nkosi mzukwane ema-parents ami mangangiva nje ema-parents ami utawubona Nkosi utakwendeka timanga. Athi uNkulunkulu no, nyalo lokho angakufa, this is the right time. Nkosi mzukwana nje mzukwana ngiphila ndawusukuma ngikhulume ngawe uthi ungumkhululi uNkulunkulu ophilisako. Athi uNkulunkulu uyathi kuthini, ngifuna nyalo lo uchuda uthandazele labanye baphile noma wena ungakaphili, but you are my right instrument in my hands. I'm going to use you. Uhlala uthi Nkosi ngigaze nje ukuthi mzukwana ungibusisa ngemntwana, ngiyawuba njengahana, ngiyawuthatha umnikelo wami ngiwumbikise etempelini, ngiyawubonga ngukhatimlise Nkosi. Athi uNkulunkulu ngifuna lo mnikelo uthathe nyalo usengabi naye lo mntwana and make that sacrifice to me. Don't wait for things to be perfect to worship your God. At his very weakest point, doubting. I did doubt. Gideon, uthi uNkulunkulu uyathi kuthini? I don't need a correct answer. Ulichawe lelinemandla. We praise his name. uNkulunkulu akabuki tintfo njengaloku wena utibuka. Niyangiva bazalwane? uNkulunkulu akakubuki njengaloku bantu bakubuka. uNkulunkulu akamele ukuthi bantu bakho babe dingilozi kuze ute ukhuluma ufundzise labanye ukuthi bantu ababo bakabakhulisa. Niyangiva bazalwane? Sine simela kuba right kungikhanisenta tino taNkulunkulu. uNkulunkulu akadzingi ukuthi wena ube right because he is right. Makhetha wena he is right noma wena ungete waba right. Nkosi ukhuluma kuJeremiya, uthi Jeremiya ngisengimncane mina, Nkosi ngisemncane. Uthi uNkulunkulu don't worry, awudzingi ukukhula because mina ngingilomdzala wetinsuku. Ngoba wakhula utawubese uva ukuthi upowerful. You don't need to be prayerful. Kumbe kukhona lokunye bokubekela isizilo kuleli viki. Ngeke ngithi ungayi kuyawuzila niyeva bazalwane. But I can tell you, hambe yokudla uyekele izilo sakho. Uhambe wende lokho uNkulunkulu afuna ukuthi ukwende. Don't trust in your fasting, trust in the God who is above your fasting. We bless his name. Wenda njani Johane? Two things. One, Johane waba nebangani, genuine friends. Angiphangise. Labafunzi labangithu wabathuma, wabatshela langeka batshele labanye, wabatshela ema doubts akhe.
kulomhlaba wekuba spiritual nekufisa ukuthi uNkulunkulu asebenze ngathi akusilula kuthi uma ngabe bakuthuma bakucela ubatshele abantu ukuthi hayi uyathi nguyiki kulamalanga ngizima ngiyathandaza ngikhanzeze ngilele kufuna uchamuke upowerful oh yes no kusho ukuthi ngiko nje kulamalanga inkosi engivusa ngabo 12 mabazi basibacela ukuthi ngiko kulamalanga umdala ungihambele ngiva nje isandla singithinza kulamalanga singivuza. We want to appear very strong. Thola abangani who will never condemn you noma ngabe ulala uthandaza uvuke ekseni kungikhani uthi amen. Thola abangani laba bangani labatawethwala njengaloku bathwala ema-doubts aJohane baya nawo bangawa rephrase bangawendi abamnanzi baya nema-doubts akhe Johane kuJesu bafika bathi ungibani unguye yini Mesiya lo muntu lokubambe ngetandla wakubhabhatisa wembulelwa ngumelo ongcwele kuthi wena unguye unembuto ngawe ngoba awusendi lutho ngaye uthi wena unguye yini. Thola abantu who will be honest labangeke bafake ama-aromate emthandazweni wakho labatakubekela ngebudlabha bakho indzaba loyishoko kuJesu ngesimo sakho ngempilo yakho ngawe mbamba labangani bebamathi Johane ukuthi ubopheke kuphi bangani that will share your doubts your lack of faith bangakujaji bangasho ukuthi hawu kuthi uzila kahle kulamalanga bathi kulomnye umhlangano lomnye babe ufika late ufika sekuyawuphunywa kulomhlangano sewuthi lo sihlalo bazalwane nibodade isikhathi semhlangano nibodade isikhathi semhlangano kungathi kuphele 2 hours kungikhani uthi ude emhlanganweni nyalo so utozivalela ngemthandazo wathula lo babe anenhlakanipho wema kwaphela umhlangano mawuphela umhlangano wasuyambida wathi lokuthi ngifike nyalo ekhaya simo asikahle umngame akasikahle kuthi ngathi ngicale ngaye ngimgeze ngimpe kudla ngimnikete medication bese ngidigeza mine kungikhani ngita kulomhlangano kulomhlaba you need genuine friends labangeke baku accuse ngathi ufike la inyalo because abade ukuthi ubhekene nani endleleni bangani where you will be open to them ukhone kubatshela ukuthi niyathi angivami kuba kanje angivami kwenda kanje but kukhona lengidibene nako ebusuku angalali kahle hayi la utawuchamuka kufuneka ube uchamuke ulichawe khona agciniselani noni mochawe bathi vala ngemthandazo la baba longcwele ngiyabonga ngiyacabanga ukuthi if this man was to close in prayer bekuyabathi nyembede kuphela athi amen uyabadzinga bangani where you will share ngiyathi ukuthi sesengodini kakhulu akusilula but kuzophile kulomhlaba usejele njengaJohane when you don't see your breakthrough you need friends that can carry you in prayer
and take you to Jesus. Johann bekaboshiwe ngithi kuloko kuboshwa kwakhe encwadzini ke ya Mark na Matthew utawukhumbula kuze singede udileya kukhona babe lo waletha kubafunzi waletha umntwana lo bekabanjwa ngumoya lomubi uthi njalo makumbamba kumlahla phansi kumhlenhlitisi uyabadzinga bangani lo tabatshela kuthi kunento lehle ikubamba ikulahla phansi labangeke bathi awusuka udlala ngami wena strong kangaka enkosini uthi no uyathi le noma singibambile nami yangihlenhlitisa lo tawukusho ukuthi le nto ithi ngangibamba ngifuna ekukhafulela indvodza yami emehlweni bathi hawu yesis bakubuka edulu phasi kusho sibili kokubamba uze wente njalo wena but udzinga bangani lo tawuthi le nto iyangibamba futhi kungangibamba ngithula liviki lonke ngingayikhulumisa indvodza yami genuine friends laba tawuthi Nkosi yami we understand laba tawuthembeka kumbe ngalenye indlela batawuthi nami kwenta njani kuhle ngihle. Thank you my dear laba tawuthi uyathi kuthini nami ungabona iwiki ngelisondo lento lekubamba konami ihle ngibamba niyangiva abazalwane you will die with your own struggles ucabanga ukuthi nguwe wedwa lokubambako kani sonke usibona sinema sudu nje uyangibona uthi ha hey bagcotshwa bahlala nje tonke into dabuti straight kukhona lokuhle kubamba kukujikijela phansi. Don't try to be an angel. God knows angels and he knows you. Uyatata ingelosi takhe enkulunkulu lethi nemaphiko. Nawe uyakwati ukuthi uhlala emhlabeni ungumuntu. Ebantwini niyangiva bazalwane. Hayi ngathi ngikhuluma netingilozi la. Aniyathi lento akuhle kunibaba. Uthi kuhle njalo ungambona mina hamba bhamba. Mbona bhambe mina ithanda hayi bathe ebusuku ngambamba kumlahla phasi umswenko uyaphela kumbe lo munye ukuthi ungambamba afuna eligwayi akhumbule zekabhemile ethi sengenteni man kumbe lo munye ukuthi ungambamba lokoma afuna etshwala Nkosi yami mzukwana ashisa enkosini athathe tonke etikotela athi ngiyadlahla namhlanje ngihlukana nawe wena sathane dodi wena hamba waphenza ubuye la kimi bese nje uchamuka ngaDisemba ngaJanuary February kumenyedelwe naye asukahlala abukele iTV yabona bethwele leti gubhu bese kuyabuya lento bese uthi hayi inkosi lo mnyaka lo simakathe lo wekugcina ngci next year gone forever uyabadzinga abangani lo tabatshela ukuthi niyathi kuthini lento ihle ingibamba ngibuke itigubhu emakheriyaneni emabhasi mase kungibambile ngicosha ibhasi yisho lebhasi ngibhasi bani mase kungibambile ngithi mangibuka sigubhu nje ebhasini ngiyicoshe ngithi la sidzilitwa khona kumbe ngidawusitakala nginenvo lehle engibamba ngingabi ngilomuntu lombonako
ihle ingiphazamisa. Johan wathola abangani la ngabatshela sincerely liqiniso lenhlitiyo kuthi noma ngihlabela embili kepha nginendwa lehle ngibamba, noma ngihle ngishumayela ngemandla ngingiJohane ngamethula Jesu ngambamba ngetandla, but nginendvo lehle ingibamba. KuJakobe 5 verse 16 lithi asivume tono tethu kulomunye nalomunye, ngaloko lithi sitobe sesiyaphiliswa. Niyangiva bazalwane? There is healing in our confession. There is healing in our confession. Niyangiva bazalwane? Hey, there is healing in our confession. Kunekuphila lesikuthola ekuvumeni kwethu. Bangani lotabatshela ukuthi ngiyathi ukuthi labangani laba badulile kukhuluma ngabo. Ngikho kutawufuna uthandaze kuze ngoze ngiyabacela labangani lotabatshela ukuthi yabo lesikhwama sami. Lesikhwama lesesaba nemaphilisi. Ngaphandle kwala maphilisi angeke ngibe right. Have friends that you will share even the deepest secrets that you have. Kuthi angisesikahle bangani labatawukhona kukumelela kuJesu. Uyathi ngekwenda njalo utawukhona kuphila njengaJohane noma uboshiwe noma bese umdoubter Jesu ukuthi ungumesiya, the anointed one, but ngesikhathi usherisha nebangani kunemthwalo lohambako kuwo. You'll be amazed kuthi noma usejele Tindo tingakagucuki. Kwasho ingoma lenye yabahlabelela bathi you may wonder why I go on with a smile. Ungamangala ukuthi le smile sengisithathaphi ngoba solo ngingiJohane ngikuprison. Akukashintshi lutho. But my life now has a future. My life now has a future. Amen. Ngicela sisukume sithe uthandaza. Kulokunye Nkosi sida sinemahloni phambi kwakho ngoba kulokunye astad. Kulokunye Nkosi sida sigcoke buso lobungasibo bethu.
May you cause us to be sincere with ourselves. Njengendodzana beyilahlekile, ngithandazela Nkosi ukuthi usende sibuye kithi kuze sitobuyele endzaweni yethu, that we may come back to ourselves, so that we may come back to our position with you. Sitokwati Nkosi kudisho uve our confession, not as heroes. Thank you, Jesus. Ngenxa Nkosi yekuveta buso lobungasibo kumbe sihamba sesize sikhathele endleleni. We go around maybe looking for deliverance from this prison, yet you are all in all. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi noma ngabe lebe sikufuna sibone ngathi akwendeki la kithi, kepha sime ekukholweni ukuthi lo Jesu nguye Mesiya. Angendanga liphutha to confess him, angendanga liphutha kumethemba, ngakhetha kahle. Thank you, Lord. I pray, Father, that you will establish us in the truth that sets us free. Free from all fear, free from all doubts. Thank you, Jesus. Kumbe Nkosi khona la ndlini lamhlala bebahamba sebangabada ukuthi lo Jesu uyakhulula, ukuthi lo Jesu uyasigucula simo semuntu. Live lolukhulumile Nkosi ngiyakholwa lingumuthi to re-establish us in this truth. You are the Christ. You are the anointed one. You are the Messiah. You are the deliverer. You are the Savior. You are the Son of the Most High. You are the Sovereign One, able to do exceeding abundantly more than all we can ask or imagine, so that your glory is reflected. Noma lokunye Nkosi sithe siyakuhlanganisa kwangathi akuhlangani, you remain Lord. Noma lokunye Nkosi kuthanazela iminyaka, noma sikuzilele kwabangathi kuyasibuka emehlweni akugucuki, you remain the Messiah. You remain the Savior. You remain the King of Kings. You remain able to do far above what we can do. Thank you, Jesus. Ngeke sisebenzise lesikubona kwendeka kithi kube skali sekuthi cha uyakhona. Umhlaba ungewakho nekugcwala kwawo. Uyakhona Nkosi ngisho thina singaboni, but you are able. That is why the universe is sustained, because you are God who is able. Minister that grace in us today. Sisahamba Nkosi kusuka kulabancane kuya kulabadala bethu. Minister that grace and knowledge. You are the Christ. You are the anointed Messiah. You remain the deliverer. Even when we don't feel delivered, but you are the deliverer. To you be honor, majesty and praise, now and forever. Ake simnikele ijuma hayi ngoba sifa lokuthiteni, kepha ngoba nguMesiya, ngoba ngumsindisi, ngoba ayinkosi emakhosi, ngoba ngumphilisi wethu. We thank you, Jesus. You are the healer of this world.